nipa ewu enu 1,005 say yearly nipa 2,000 be wudi a na just one day nipa 17 na ewu how Akoma FM dollarization of our roads no Odike be ya simple. When you mean the month of November and nipa 200 and this year January this year nipa 246 and actually accident in 246 just January Asante region nipa unim say international criminal court no betimi a charge Ghana for genocide serious e Ghana for moto abama me a okay sa accident ni na so betwa mate tutu ni ba no quick one there Ghana for enyama bebre ho a ebu na nimtia tutu Akoma FM ade a ewiase nyina ba bia betimi agu no Israel na omoye na I was say you register woman you regulate woman Germany sa na ye no de ti a wo say ne sa ne say I was say womunya doctors omu be hwe womu periodically na yehu obia ba bia wo station wo de bo wo be sibra no be si for omu boa oman de ti omu boa oman ne say Kofi Asante oba be bo kro ne na ofie wo ye bibia ma ne yere ne yiri ntumi twusu se me ne wona abufuo bi nti ti Germany no omu nim we nyina de what they do ne say on ha oba no se ne yiri bo ofu ana ne yiri Akoma FM o wi anu wan no ko tutu dai no ko satisfy no abeda na e de abufuo afro obu ho a sex e wontimi enya obi ni nye nti no otimi kum oba otimi fa ne ba lesbianism ne sa ne ma ekoso nyina no e denials of sex e kan ho bi it is ye na se ye man ye institution ni ehunu krofo a mo eye ene mo patronize en se ye da wo mu ntem ene se be ma sanity abam sika oso mo je no sika oso mo je no ni nyina ya regulate na Akoma FM be was ne say Ghana onim ye behave like ostrich as a tutu aduma no ye hunu but those who patronize it no e perfo bebre wom adentina ade na ko the first trade in the world ye den ya timi ngu no eti yen se wo mo wadum aw saba na akra no yesi ba bi nice but safo nyina ye Nigerians dodo na ye Nigerians kra omo ba omo ntua tax mo obia ana ukokra na ja bibi wa wunhuru omo wia ana oba no ke ukoye den waja ne ma so Akoma FM ana oba no so onipa na oba so bekun so obeya odan wunhuru enipa bebre di omu ayo ma yakayaka de a e ma abontinti yem protect lives thank you na trade nko of am minti Kofi Asante never sa kanejia ewe kwan so aye ka